O pintor dominicano Juan Ventura inaugurou o pasado venres a súa exposición titulada Momentos apocalípticos. Nesta mostra de 20 cadros abstractos, o seu autor pretende amosar a situación actual da sociedade cun estilo existencial e interiorista. Para el o mundo está vivindo unha hecatombe, e isto é o que quere que os seus lenzos reflictan. A mostra deste pintor comezou exhibíndose na República Dominicana e xa pasou pola cidade de Pontevedra, entre outras. Se aínda non acudiron a vela, teñen ata o día 30 deste mes para poder facelo na Casa da Cultura de Chantada. Deixámolos con algunhas das súas pinturas. Walking away, now I got nothing to say. You got me so down. It seems like you know what I've been trying to show. You know what I found. People can talk, will this ever stop? But can you take this? Come over here, you know the skies will be clear right from the first kiss. In my heart, I got nothing to hide. In my heart, I got nothing to hide. Hard to move on, but when the feelings are gone, you know that love fades. Oh, in my heart, I got nothing to hide. In my heart, I got nothing, baby. You know the skies will be clear. Got nothing to hide. In my heart, I got nothing, baby. In my heart, I got nothing, baby. In my heart, I got nothing to hide.